Khandlo omhle kaThixo cela ukunibingelela nonke egameni lenkosi yezulu nomhlaba ushembe unyazi lwezulu amen. Siyabonga amaNazaretha ukuba izimenywa sicela inkosi yamaNazaretha ukuba isikhethe. Ngenye imini kuthiwa kwake kwafika omubi enkosini yamaNazaretha isiqu sesibili. Yayisithi le ndoda embi ifika kulesihlanu ithi baba ngizocela kuwe. Kunomuntu ushembe ngicela ukuthi kusasa wenze ukuthi enkonzweni yesabatha angabi khona. Uyabuza kushembe oyingcwele uthi njengoba uthi unendoda noma unonkosikazi noma unenkosazana noma unentombi entethelelo othi ucela ingabi khona. Kungabe yini inkinga? Ithi le ndoda embi shembe lo muntu ozomnikeza inkonzo kusasa uzokhuluma ngesona senzayo bese yasiyeka ngizobe sengihlala kubani. Ngakho ngiyacela Nkosi yezulu lomhlaba ukuba wenze lo muntu angabi khona. Ithi inkosi yamaNazaretha nothi njalo maNazaretha mani thandaza nicela uNkulunkulu wasebuhleni nithi inkosi sicela usithande. Kodwa ibhade siba nalo kubuya amazwe inkosi uthi ngoma ithi phakathi kwenu maNazaretha khona abantu abasuka emazweni akubo beze phakathi kwamatshe amhlophe kanti bazocisha amagama abo bahlulwa abantu abangabanga khona enkonzweni. maNazaretha esikhulumeni ngomthetho uNkulunkulu asibekele wona phakathi kwamatshe amhlophe. Enkonzweni yesabatha maNazaretha awuvuma umthetho waleli bandla ukuthi umuntu ngesabatha afake umNazaretha osemadolweni noma ongenhla kwamadolo. Masila sivuselalene ngoba khona imini ezofika la umuntu ezobhekana khona noshembe. Manje sizolunga silungela indaba yokuya Kenana. Ithi inkosi yamaNazaretha isiqu sesibili ithi yini enkulu imizi enigane kuyo namakhwe enu nomuzi kaNkulunkulu yini enkulu. Ithi uma ngabe kuumuzi kaNkulunkulu omkhulu udalwa yini pho ningawuhloniphi. Uzobubona nje njengoba baba ezosho ukuthi kuzophunywa nini kiwe eKenana bazoke abantu bahambe ngamashethi phakathi omzi kaNkulunkulu kodwa emakhweni aba bahambi ngamashethi. Yini enkulu umzi kaNkulunkulu namakhwe ethu. Uzobubona nje njoba kiwalena nje ebuhleni abanye boma bethu bazobe bangabekela uthe emahlombe. Yini enkulu umzi kaNkulunkulu nemizi abaganele kuyo. Boss ukhona okunye amakhosikazi akwenzayo. Ukhona okunye oma bethu abakwenzayo. Wona lawo akholwayo. Ahamba ngamahlombe. Kodwa umthetho uthi abambatha abantu emahlombe akekho. Asihlonipheni umuzi kaNkulunkulu ngoba lento esenza sizolahlwa bese kufika umhla ukuphela. Makhosazane ebandla lakithi eNazaretha emzini wasephakameni thiwa kwafika abantu abangagqokile ingubo emhlophe bakhetha inkosazana. Angazi lento ngoba iyabuzwa futhi ayilungi. Kuleli bandla maNazaretha esikulo akavumelekile umuntu ongenalo ibhuku lesefungo ongenalo ithikithi lokubhajadisa ukuthi akhethe umuntu osonta kuleli bandla.
phakathi kwamakhosazane naphakathi kwobaba ubani orongi lo thatha umuntu ongakholwa amlethe kubazali bakhe bese abazali bakhe bamkela inkomo zomuntu ongakholwa. Makhosazana nibalethelana abantu abangakholwa ukuthi bazonikhetha emzini kaNkuluNkulu. Phathi umzi wasephakameni ithi inkosi yamaNazaretha ibuza inkosazana ethize thiwa baba lo ukhethiwe umuntu ongakholwa. Ithi inkosi yamaNazaretha hambani nisuse ngisho umhlabathi wedoda behleli kulo. Ukuthi ngiyawulibala unyaka bekunini phakathi komzi wase eNtabazo eBethlehem. Ithi inkosi yamaNazaretha kufika izalwazi zesizukulwane seyingane ezacelwa ukubhombela. Kufike isizukulwane seyintombi ezacelwa ukubhombela. Zithi lezi ingane seyihlupheke kakhulu. Mase ilalela sekuyavela ukuthi lezi ingane zacelwa enkosini yamaNazaretha kodwa ithe seyigana zagana abantu abangalona amaNazaretha. Uthi uShembe ubeka izwi elithi ma okholwayo nongakholwa begana oyedwa uzofa. Zitsizwa zakithi uShembe namakhosazana awabekile nazi nezintombi zentathelelo aseyilungisile ukuthi kayithathu pho sifunani ngaphandle. Nehemiah 10 verse 10:30 ukuba singaniki izintombi zethu abantu bezwe asingathatheli abantwana bethu intombi ezingakholwa. Umthetho walenkolo kawuvumi. Umthetho ongavuma kusho mina umthetho walenkolo esikuyo ongavumi. Umthetho walenkolo kawuvumi insizwa zakithi. Uma sonke savuma saphamisa izandla sathi siyayikhetha inkosi enkulu yaseBhethlehemi siphambanelana nezwi lakhe. Sitsizwa zakithi intombi zakithi bomama bebandla lamaNazaretha intombi zentethelelo asibuyeleni kuShembe siyimisele enkosini yamaNazaretha. Amen. Sincengeni noma kulukhuni simncenga uNkulunkulu sithi inkosi sicela ubuyele kithi. Nkosi buyela kithi. Shembe siyakucela Nkosi ungavumi siduka endleleni yakho sesikuyo ngenxa yezinto zezwe iphelayo futhi ezidlulayo. Lokho komhlaba amaNazaretha sikubona kujabulisa inyama akuphambene nentando kaShembe thuneni. Namhlanje kunamaNazaretha ezolandwa emakhazeni abuyiselwe emakhaya. Kusasa azobeqala ethi day 1 enhlabathini. Mayiphambene nezwi likaShembe ayolanyulelwa ubani entuthaneni nasempethweni. Into lekusasa ezofica mina, into lekusasa ezofica wena. Ngakho siyacelana insizwa zakithi intombi zakithi ukuthi asigcineni izwi likaShembe. Angingadli nami ithuba inkosi ayibusise kuzwile. Amen. Ani zindla mafa izani namhlanje na ifa lenu linilindile shiyano ngomhlaba uzane uphakame belinofundiswa khona ukudliwa kwalelulifa awushiyano ngomhlaba abanye phakathi kwenu abaphoqwa ngenkani njengompostoli uPawula awaphoqwa ngenkani ewusane uphakame belinofundiswa khona ukudliwa kwalelulifa awena belwe lona. Ngiyabona ukuthi kuthiwa siqhubeka kancane ngixhume phela ngumfana wale mtshezi mina.
ngathi angixhume masinyane ngiyaxolisa Khoza ngibonile lapha mina ngiyangembheka ngibona ukuthi ngathi kukhonzelwa wena lapha noNdlu cha ngixhume ngihlaleke nami ngiyabona ngibaliwe kwabakho ngisuke eHarry Smith kude kabi ngeqe ama toll gate amaningi kabi 3 ama toll gate ngiza la nginemali yokugibela ngiyibolekile manje bekuzoba ihlazo ukuthi ngifike la ngiboleke nemali yokugibela kodwa bengifisa ukuthi ngelinye ilanga insizwa ukuthi uma kunensizwe nje laba abantu bebephume kuposta besizele bona kakhulu basibabonile kuma post ukuthi masithola ithuba bafethu sinqamleleni masinyane ukuze isikhathi sandele nabanye ade bezokhuluma sikujwayele nje uthi ke silekelelane ngalokho ngomhlambe inkosi yosibusisa ngalokho ngike ngiphatheke kabi angikwazi ukushumela kakhulu kodwa ngeke ngiphatheke kabi mina ngithe ngikhulalela isonto lika Shembe ngikhule mina uMadu inkosazane waqoma ukuthi uhlubukile ubungangeni ngisho lesengoleyo mama noma usuyabuya ubungangeni ungahlambulukile ngoba bekade engavumelekile kuleli lika Shembe isonto uma uyinhlayisa uthi umithisile ubungangeni leli sango lika Shembe kodwa manje bayangena abasesabasaba ngokuzothi akhuluma kuthiwa ke utshethu usile sesabasaba abantu kodwa kuleli lika Shembe bengenzeki mina angikwazi ukushumela kodwa ngikwazi ukuxoxa indaba ngixoxe nje engathi uShembe ngasithanda bafowethu ngiyabona ukuthi ke ngoba ngihamba indawo ende kangaka uma ngakudlulisa wakhona abakwenza ngoba bengakwazi bebona ngoba kwenziwa abanye kakhulukazi komama angikhulume ngani bomama nenhlayisi usengikhulumile ngawuthi ke kuleli sango lika Shembe ubungangeni uma umuthisile noma uyinkosazana ngikhulumile nangamakhosazana kodwa khonto engifuna ukuyibuza komama ukuthi ngabe ekhaya ngoba ngeke ngibabone beguqa ngaka la kubafundisi la emgaqweni nakubashumayeli emathempelini emakhaya bayaguqa yini ngoba mina ithi incwadi yami eBhayibheli abaseKorinte 7:10 ngisazi uthini kodwa u7:10 lencwadi eseBhayibhelini ekhuluma ngalo ukuthi noma ngabe uthi ugane emnyeni ongakholwa kodwa kumele uthi ke umhloniphe umguqele ngabe thina kuyenzeka yini ngoba ngabe amadoda mhlamba agcwele ethempelini abayeni benu ukubane mhlambe nabaguqela befuna ukuzobona ukuthi ngabe ubani oguqelwa kangala bese befike besola bese befika ukukhoza bebatshela indaba zabo lo umali ephika kuye kungiphathe kabi nokunye kuye kungiphathe kabi ukuthi ngoba siye sihambe sigqoke eMnazaretha iMnazaretha kaShembe lesigqokele sonke ngithi no14 ofaka omama eswini okaShembe ngithi uMnazaretha nawo nalo ofaka ekhanda okaShembe uMnazaretha nawo ngibuza mina ukuthi uma omama bephuma ekhaya efaka u14 la ekhanda bese yahamba ezonqamulela khamba khona amalasi nezingulu yonke into engcolile ngabe u14 losekhanda akona nona uMnazaretha necathulo angithi uMnazaretha ufana isicathulo uma ufaka u14 ekhanda ukusuka ekhanda u14 ekhanda ufake isicathulo uhamba ungamlela uma kwenzeka ngoba uMnazaretha ungena etoilet wenze njani ngo14 uye etoilet awukhumbuli ukhumule engathi uShembe ngahambela kithi le nsizwe ethanda ukugcotshwa kakhulu abafowethu siyathanda kakhulu ukugcotshwa engathi uNkulunkulu engenza sehlisa ukuthanda ukugcotshwa sakuthanda kakhulu engathi singabona kathi sigcotshiwe mhlambe kuyadliwa imali angazidliwani enye insizwa yayifuna ukugcotshwa kanje ziningi efuna ukugcotshwa ethempelini wathiwa ke bayenkosini indaba ezitha sicela ukugcotshwa manje lamakhehla omfundisi umkhize beyeke wasebegugile nabakhokheli beyeke nezintombi zazikhona beyeke ngoba sebegugile ithi inkosi hayi ukuze ngigcoke ngoba ngeke ngikwazi ukugcotshwa bekhona ngeke mfowethu ugcotshwe ukhona umshumela ethempelini kukhona umfundisi ngeke ugcotshwe kusebeyeke hamba nobabulala umuntu nomuntu akabulale ugogo wakhe wabela sogcoba abanye abantu abadala akabulala ugogo wakhe nomkhulu wakhe babulala nomkhokheli babulale bonke nibaqede nibafake emanzini zababulala insizwe zababulala zabaqeda zabuya isithi inkosi uzanilala basenibabulala nibaqedile umfana walifaka ehlathini walikhandela idlu yahlala likhehla ehlathini wayelakalamsela ukudla umfana ebuye lamsela amanzi okugeza nokuphuza ehlathini bese wahamba lo mfana wathi usumbulela umkhulu wakho wathi ke imina ngaqala ngaye imina ngaqala ukubulala umkhulu ngaqala umkhulu wami ukubulala umuntu bathi ke imatla wena la kulomfula uwele nothathele yekhe yasephesheya zawela insizwe sabuka
zahamba namanzi lezi befuna ukugcotshwa nawe uzomuka zawele ezinye zemuka namanzi ngiyanqamulela uthe lo mfana mebonakhe bayafa labantu esobuyele emuva wavela kubaleka lo mfana wagijima kathiwa hey buya yathi inkosi esizomyekeni bamyeka wathi uzobuya wahamba lo mfana uthe ebuya uyolanda iglass phesheya uthe mebuya lo mfana wabuya weza lo mfana uthe umefika wafika wagudla ngomfula aka right wagudla kwabonakala sephesheya esebamba iglass uma be ebuya uyibone kanje ithi inkosi uyibone kanjani eglass oba la glass ayikho phesheya ulo mfana mina umkhulu wami ngambulala ngumfihlile ngoba ngangumfihlile ngihambile ngawobuza kuye ngibuza mina uthi ke uma ufuna ukugcotshwa ufuna kufa abantu abadala uzobuza kubani waphela nomncane uzobuza kubani ufuna ukugcotshwa manje wena ufuna ukubulala abantu abadala uzobuza uthi ngibuze umkhulu wami ngangumfihlile uthi ke wathi umkhulu mfana wami bofu ukudla umfula le nto akusiyona lento enibona phesheya akuyona iglass nibona isithunzi iglass kwa right egqumeni isithunzi lesibonayo bafethu lokuthanda kona ukugcotshwa nibona isithunzi Nkosibuseni kuzwini